Kámo, im tu idú bomby, čekuj. No way, čaute všetci. Čau, dobré dajme, jak je? Čau. Čau, bro. Good boy. Good boy. Prvýkrát v živote mám stream IRL. Čaute všetci, ešte nečítam chat inak na chvíľu. Ešte musíte počkať. Kámo, ja mám stres chat. Ja dúfam, že mi veríte, že mám stres jak svinia. Sa mi trasú nohy z toho. Takto. A neviem, kde je Playzone Arena. Uvidíme. Čuráku. Kámo, my sme v chat. Toto není Playzone Arena, mi nehovor. Borci, Berry mu dám pusu, keď ho nájdem. Poď, sú tu samé decká Fortniteové, ja to vidím, poď. Ja viem, kde to je. Aha, tu je chalán. No way! A ty si ktorý? Tak to Marek úplně běžel. Pak se to vybíhal všechno. To je extrém, kámo. 2 hours later. Aha! My sme boli v obchodnom centre. No, tak to tu vypadá, Berry. Berry. Na YouTube, čau, všetci. Čau, bro, jak je? Tam máme místo aj pro tebe a všetko. Ježiš, ďakujem, to je enormne extrém. OK. Čau, čau. Ďakujem, že tvoj čas káme. Pohode, to bola mega customka. Čaute, čaute. Kombi. Čau. Tu si ty, kámo, no way, čau. Čaute všetci. No way. Mega. 3 hodiny jazdy celkom dlho, choši, ale... Já to mám 5 minut, saď. Tak to kde bývaš, prosím ťa, tu? Jo, kousek, asi to stávky jenom. To je luxus. Však to by si Berryho mohol vidieť každý deň? Čau. To ja som nám odpal stavia. Ty pane, no čau, čau. Že sam? Ne, napíš mi to. Či povedz mi. Jak? Ja viem, kto si. Tiež chodí na streamy. Čau, streamuješ už? Čau, už streamujeme, jasné. Čau, stream. Prvýkrát v živote celkom stres, akože. To mám počítač zapnutý. Jo, hoší. Užu fotku? Adamex. Paranix, kde si? Ježiš, to nemyslíš vážne. Poď. Kde to chceš? Tak to môže byť? Počkej, urobím Sigma Face. Máš to tam, kámo. Řekl bys mi něco k tady ty akci? Kámo, ešte som sem len prišiel, ale 10 z 10, zatiaľ sa tu bavím. Je tu bar, takže si dám kolu. A dajte follow Tondisovi. Díky moc. Čau, čau, jaký máš nick? Kubas. Kubás, čau, jasné. Jak sa vede? Pohoda. Kámo, im tu idú bomby, čekuj. No way, čaute všetci. Kámo, poď. Tam bude Berry, ne? Poď ďalej, kde je Berry? Alebo kombi? Čau. Jak je? Dobrý. Good. Kámo, ten kombi zmizol. Asi ho zabili a rage-quitol tam. Berry, dík, poď. Čau, dobré dajme, jak je? Kámo, ten zraz, ja som čakal, že to bude trošku menšie. Streamuješ, vej? Jasné, 400 ľudí teda. To je paráda, ešte som toľko nemal ako byť. Tak jo, tak užívejte s nás, no, borci. My nastavujeme, já jsem přijel o hodinu později, takže... Dáme si Berry koláčik, to bude banger. Není. Fakt, a čo je Berryho? Nic, ale mají tady výborný burgery, dej si. OK. Jo? Ještě se uvidíme, já si jdu odskočit, protože pak už nebudu mít moc čas. OK. Tak zatiaľ, čau. Extrém. Čau, tak sme. Čau, dobré, pohode. Čau, bro, vítaj na streame. Či teda... Čaute, chlapci, čo, jako? Jak sa voláte? Sebík, OK. Není ani jeden grifer, hej? Dobre, dík. To sa ti nepáči? Tak já jdu. Ty vole, ty pána, to čo je? Kámo, hej, ne... Jo, tu je kombás. Počkáme na kombiho, borci. To je frajer. Som za kombím. Čau. Čau. Čau, bro. Čo ty Jak jsi? je? Stejně velký jak já, čau. Koľko máš? 188. A ja? Tak vy ste rovnako vysoký, kámo, poďme dať. Toto je najlepšia fotka. Stačí. Borci, kto každý je na zraze, napíšte mi, že áno alebo nie, lebo chcem vedieť, kto každý iba pozera stream a kto každý je na tom streame. Že sa tu hraje Fortnite. No shit, Sherlock. To je extrém. Áno, nie, nie. Vy tu nie ste veľa Špekulanti.
Tu som čer, nebojte sa, idem. Bon. To je čerstvé jízdu. Proszę bardzo. Mówicie po polsku? Nie, dobre. Tak? Po polsku rozmawiacie, tak? Że gdzie jest Wałbrzych? Gdzie jest Wałbrzych? Bo potrzebuję do Wałbrzycha. Dzwoni? Gdzie? No. No bo co? Skibidi Auram. Ja nie wiem. Okay. Nie wiem. All right. What language do you speak? Maďar, Slovak, Czech. Czeszczynu. Czech? Może was rozumieć. Okay. Ideme, zaberím, niečo hovorí. Japuje. Poďme k nemu. Teraz to vyzerá, keby sme backstage, takže ho budeme točiť odtiaľ. Tak jo, já vás tady všechny vítám na mým oficiálně prvním Fortnite srazu a dneska, jak jsem říkal... Ja, nás je vidno, obidvoch nás je vidno. Mareně se tady to povedlo s tím, že ještě jednou moc Čau, ja som... Nie. Daníček. Budu vám tady To si ty, let's go. Viem to si, kámo, OG. Už 2 roky minimálne, ku mne 3, možno aj. Tuto bude, čekuj, on tu bude. Tuto. Počkaj, nedávaj na jeho stream. Môžeš. Zody EU. Si sad Zody EU. Jo, tak to je extrém. Jo, Ewej, čau. Čau. Som ho videl na TikToku, ja vedel, kde. Čau Bruno, ahojte stream. Počkajte, borci, ja zapnem na TikToku stream, lebo TikTok je taký, no, vypínate streamy furt. Dobre, je zapnutý znova, okej? Vybavené. Poďme, Kahoot. Borci, ideme kúknuť Kahoot. Ešte 3 otázky, akurát sme tu. No jasné. Je ti to jasný, ty p***o. Dobre, poď, ideme Sigma. Dobre. Brovský, jaká fotečka, chat. Tady? Jo, áno, to je ono, to som ja. What? Yes, tak to je good. Jakého good boy? Good boy. Nie, ďakujem. Tak teraz nemáme followera. Fakt ďakujem, petard. Dáme fotku spolu. Určitě, Okay. určitě. Jo. Já to odložím, ale ono to není pivo, ono to je birě. Jo, dobre, okej. Dobre, ďakujem pekne. Užívejte. Poďme sa pozrieť na to typka s formulou, borci, lebo to je extrém. Akože on už 4 hodiny tam sedí a hrá formulu. Ty vole, pozri. Ty, on je bohatý normálne. On cashol formulu normálne, 400 bodov. Cashol formulu. Za to sa platí? Jo. Hej, ja vám to spropagujem, halo. Ja mám stream 400 ľudí a poviem, že to je dobré. Práve sa nevám. Pol hodinu? Pol hodinku. Tak čo dáme? Rally, či dáme toto? Ja neviem. Skúsiť daj aj, máte... Dobre, dajme aj, však možno pol hodinu tu ani nebudeme. Poďte donútra, OK. pozor na nohy. Jasné. Dôležitá otázka. Automat, manuál. Dajme automat, nech nemusím vymýšľať. Dobre. Je to teraz v mode, že sa len jazdí. Takže idete, OK. dokým vás to neprestane baviť. Tak to je extrém. Ja som nevedel, že sa to hýbe, halo. Ja, že to je len počítač. Keby som len vedel, no. Kámo, ja neviem brzdiť. Kámo, Bruno, to musíš aj ty vyskúšať. To je extrém. Chat, tento stream bol super, ja vás skúsim nejak dať Berimu, tento zraz bol mega dobrý, borci, ja sa s vami ľúčim, dneska bol úžasný stream dokopy, ja neviem, či nebolo aj 30 000 z vás na streamoch dokopy, lebo to je extrém. Tuto bol náš osobný bodyguard, môžete ho kúknuť. Edited by Soundtrack.